akwaba e dia ba Adom TV so ye feme writer amenya Rafael DL Centro Campesta Creative agoprama so nsem ene mena so a ye di twam e dia ma o ye hyase e de wa free France na France de ekopie ho a so ni baba akopɛ e se ni din agentre ha afa ba bia e the man Kylian Mbappe na Kylian Mbappe no ofiri ase ho the ranks of ene obepie mu Monaco opie mu Monaco no call Paris Saint-Germain e say Paris Saint-Germain ho no na clubs e bo no so atwede pa so obekɔ Real Madrid so obekɔ Manchester United so obekɔ Chelsea ono an catch from say 2024 na so a obebo sa season we awie 2024 de o pata na kura mpata okɔ na ba bia ofiri a obepie mu e o Monaco ansa na obabesia kɔ Paris Saint-Germain e France ho no ni nchi no abrante bi nso apie mu ho na small boy we ya friend Ishmael na Ishmael no ya say the goal celebration say bi kura ya bo game awie no onante say bia bo pass ama no obreki say bia o head na pass accuracy ni bia I say Kylian Mbappe o kasa kura wote Kylian Mbappe wo kakra wom eto mo say France for nya next star wono so ba be say Kylian Mbappe de we say Saudi for kura e de be say 300 million euros aba akwai so onko o bo last year no e o Paris Saint-Germain no akọ free na de Ishmael ya so no so fefe ba coach a o coach Kylian Mbappe no ono wane kita Ishmael yesa agrona de pa e of France etin komo apie mu ho no ma memfa nko Sri Lanka de ade omo ya de pa cricket unza Ghana de oba ha football ne ya de pa de aka no ze enshada mfa nya dwuma sa volleyball ne omo de cricket omo ya de pa na Sri Lanka na game ko so T20 cricket match emu ode ne pa o na omo bo no na no da we ya makai de esi wo current of agoprama so Ghana na has any liberty na ebo omo game ni duru ba bia yes owo 3 owo 3 ne pie mu agopama ne so omo kunkumo mu ni na ba Sri Lanka cricket e koso no owo pie ho e no mo stop match no na mo se montwen yan frɛ wildlife penifo make page owo no fa ne nko so mo tombo asepa mo owo no Ghana ha kra no Ghana ha po aburokyire ba bi ngrofo ori upie mu a obi na mpa no but omo de wunya abotre e ma owo no e be page ne de ne koe ma bibia da din ti Sri Lanka cricket match me pa de apiem takra enso e ho no me de osane aba Ghana ne awie me pa krobia metaima asante kotoko yes ote kokko so na nanom wo mkochi a ombo obokora otumfo o say to the second na wona ma didi nkomo bebre amia ka kire coach a esi ai waba a je se bibia da din a kire ne say yam build team o enti prosper na ate ogum eye coach dia ene IMC na mwa no mo build team yam pam coach sisa izere kotoko nya team nyina ho no mo ko wura ho no na otumfo ko didi nkomo no after bibia no ene nkomo na mabonten ba say kotoko fo ahusu ai die hwew ebi badges no unse Porcupine Warriors badge no ebi die bo left ebi die bo right ebi die wo center and yes na we IMC o mabai o mo ahu ana hwempabo ne nso ebi a shoe correct ebi she slippers ebi ajeji na past management no so na manfo so mbo adwuma ye kotoko kra be she suit e dia ko match na afedi ye ko board boku owura ho a afedi o mo dressing ni enkrofo de comment e ba pass oh we dia krobia mo anya de mo nkomra bio enti season ya ye be wura mu yi krobiafo e bom ho aba pa abrane a enya samketoa ha e na tachirema be sie nkonya ya feme writer Emmanuel Rafael DL Centro Campesta Creative e wi asiri na presenter ni dia ka wachire e toaso